Geçe murda günü meçitke girsem, meçit jarılıp keteyin deptir. Bire putun ömür boyu juvagan, biyaka paypağın çeçip kurda girgen, tiyaktan başta girip kup çıkaşke. Karap, çıkaşke, putunu jup gel dedin. Desem men jaman gözümden karadı. Ettene girip koyum hadiste. Peygamber Aleyhisselam aytkan, kimdegin piyaz jep, chesnok jep, meçitke gelse, oşol jittan, adamlar jaman görgen jittan perişteler javır tartat degen. Birönün but sası bassa, birönün koltuğu sası bassa, birönün çiş sası bassa, bir bol boğun bir neseni kuyunu alsa, bir yaka gelse misal üçün, adamlar jaman gözü perişteler kaçıp gelse, periştesi çok şeyde kanday bereke olur. Cazı bilip koyuş gerek, gelip paypağını çıttap durup, murdana gelmese anan kayra gir, bu olsam girbe dep жазып koyma yaka. Anan taratan Kırgızstan meşitlerinin bardığına. Oluttun mesele, sajdaga barsan kayra başın kalgınga çeyini şunday olur. O şiitlerdi meçit bütün juvagandar şunday. Bizdikinde urmat onday bolboş gerek. Oşoga butun sasıp atkan bolsa butun jaktılap juudagı paypağın çöntөгүngө salып al sen. Anan buyaka kelip paypağın giyip meçitти bulgaba bizdiken. Anan kayra ket oşaka. Butunu sürtüp buyaka төргө чыгып отуруп алып. Anan kayra ketesиң. Arıganda adam girip buyaka nikah oşaka kıydırат nikенин бардыгын. Ömürde namazga gelbegендер meçitке girip kas nikah менен деп айтабыз. Алар келип көргөндөн бут сасып аткан болсо коюучулардын бутун жуубайт, ана 5 мал жуугандар өзүңгө жакшыраак деп айтат да кайра. Ошон үчүн байпактарга буттарга маани бергиле. Өзүң жыттап көр бутуңго жакшылап барып эле. Интернет кирсең оңой эле. Кантип шыбоону кетирет десең, шарак бассаң bitпаста интернеттен Google деген устаз бар, да чыгарып берет барды. Демек, ошол дагы садака. Ошол да урматтуу бир тууган мемне жакшылык. Адамдын жүрөгүнө жакшылык жеткирген дагы бул жакшылык. Gelsen bir günü baldar mına uut koyup açap koyuptur. Şunda girgende ayaba suyundum ben. Şu Mekke'deki meçitleri istegende olup kettim. İstadasan atırdı, oğut. Şu peygamberimiz jakşı görün atırır. Onu ısırık kıl salıp açat. Şunda razı oldum ben. Bir gün girsem namaz baştalgan iken koygan iken meçit salkın ayabay. Kayınçiler işletip meçitte şunday bir salkın bolup namaz okuduk. Şunda rahat aldım. Çin razı oldum. Alıp bergenlerge işletip koyganlarga, başka kılganlarga, emne üçün urmatlı bir tooganim, namaz bizdin eң nersebиz. Peygamber Aleyhisselam aytkan, namaz gözünün karagi dep aytkan. Oşol namazga maani bere albasak, jay namaz sakтай albasak, anda kanday bolot. Türkiýanın meçitlerini karagıla, tazalığı kanday sonun. Oşo katay maani berişet. Bирок тазалыкта отуруп бардын кубала бербеш керек, келгенде de oşoga maani berip hareket kılış gerek. Moskvada bir meçit atını aytpay эле koyun, bahila koyup koyup. Bir ошо менен кирип киресиң meçitке. Уят эле кал нерсе. Бирок ошого айтып турабыз, ошого бири-бириңер контролдоп тургула. Анан батинкелер дагы тизген үйрөнгүл урматтуу бир тууганым. Мечитке келатканда тиги мал көрөгөн менен келе белбе. Батинкени майлап сүктөп, неме кылып, чаңы түшүрүп, анан келип бияка түшүрүп кетип алып бизге чаңы, бизге хадия кылбай эле кой. Ошока түшүрүп анан кийин жакшы кел.